Saradnja između naših ministarstava je na veoma dobrom nivou. Mi godišnje razmenimo oko 2500 različitih bezbednosnih informacija i to je jedan veoma značajan i veliki obim saradnje. Razgovarali smo o borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa koji vrlo uspešnije nego drugi prelaze granice, vrlo se lako između sebe dogovaraju i veoma brzo nađu zajednički interes. Zato i naše policije moraju da sarađuju kako bismo sprečavali delovanje upravo takvih ljudi. Naravno, posebno smo razgovarali o problemu ilegalnih migracija, jer to je problem koji podjednako pogađa i Sloveniju i Srbiju i slažemo se da svaki migrant koji ne uđe u Srbiju neće ući ni u Sloveniju. Svaki migrant koji bude bio zadržan na granicama Republike Srbije neće biti problem na granicama Evropske unije. Potrebno nam je zajednički rad i odlično razumemo i moj slovenački kolega i ja da Srbija nije i ne može biti parking za migrante i da nikada tako nešto neće ni postati, jer ako Srbija postane parking za migrante, onda će parking za migrante biti i Slovenija, i Austrija, i sve zemlje na migrantskoj ruti. Ono drugo što bih želeo da istaknem je da ćemo u fazi našeg predsjedivanja, znači u drugom dijelu ove godine, posebno na području unutrašnjih zadeva, unutrašnjih poslova i pravosuđa, Slovenci staviti na mizu sve ono, na tablu sve ono što bi trebalo da intenziviramo i da pospešimo, da pomažemo Srbiji da što prije ide bliže ka Evropskoj uniji. Ja vjerujem i ministar mi to danas potvrdio da je namera vlade da i Republika Srbija uđe u Evropsku uniju, što sam veoma hvaležan, zadovoljan i vjerujem da ćemo u ovog pola godine napraviti neki duži korak, odnosno dalji korak ka ovom približavanju. Mi smo u prošloj godini na slovenačko-hrvatskoj granici zaustavili oko 14.000 migranata, znači ilegalnih migranata. Ja sam više puta istakao da nisu oni tamo došli padobranom, nego su prešli Makedoniju, Srbiju, Bosnu ili Hrvatsku, kako god, gde da ulaze u Evropsku uniju treba da sa državama kao i Srbija surađujemo onako intenzivno da branimo ove naše granice, a izuzetno važno je da branimo one granice što su vanjske granice Evropske unije, znači Grčku, Bugarsku, Rumunsku granicu. Izuzetno smo zahvalni i to sam istakao i komisarki Johanssonovi na evropskom parketu, što je Republika Srbija potpisala sporazum sa Frontexom, što znači da je Srbija neki veoma verodostojan partner koji zna i hoće sve da uradi da se ove ilegalne migracije zaustave na ovim vanjskim granicama i tako da ćemo i dalje sa kolegima Srbima surađivati intenzivnije. Pošto sam tu radio neko duže vreme i ministru sam danas to rekao malo u šali, a u svakoj šali ima i resnice, znači ono što je istina. Sa Srbima sam imao više iskustva, veoma je bilo teško sa njima progovarati, veoma dugo smo progovarali, a kad smo na kraju stakli ruku, kad smo si dali ruku, ono sve što su obećali, oni su držali i vjerujem da je tako i sa nama Slovencima i da ćemo ono što dogovorimo nas dvoje, ono će biti realizovano. Tako da još jednom puno vam hvala, ministar, za sve što smo danas dogovorili.